Slav Rojbaş, hevalin heca hüder muhtev başın. Naha îro belgeyekî pir taybet ku di Ajansa Mezopotamya'da min xwecivê derêdî te dixwazim were parve bikim. Naha ev belge çima mühim in? Di sala 1925-26 de hatine nivîsandin. Belgeyên Fermîne baweyeke dizî hatiye nivîsandin. Hem ji Ermenistanê re, ji Moskovayê re û ji Bakûyê re hatiye şandin. Wê demê rêveberiya herêmê Kurdistana Sor jî li wê derê, Laçîn navenda wê li wê derê. Kurdistana Sor tê ava kirin, dewleta Tirkiye nava tir û panîkê, dewletekê nû ava bîye 1923 de. Di vê panîkê de Atatürk radibe ji Sovyeta berê re name dişîne, yani name bi şiklê telgraf. û duweke du belge di tarîxên cuda de hatine şandin. Me xwest ez wisa bi were parve bikim. Kurdistana Sor ji bo ku ez hinek ji we re terîf bikim ka ku derê. Kurdistana Sor li vê derê cih digire. Ve Qerebaxa Çiyayî ku li ser şer hate kirin tê bîra we beriya salek du sala. Azerbaycan û Ermenistanê li ser şer kirin. Ew herema Kurdan e. Kurdistana Sor e û ev Kurd ê wê derê jî îro doh pêr neçûne wê derê. Belkî ji 1000 sal e Kurd li wê derê ne. Ew ciyê wan e, warê wan e. İjar ez niha bê ku dirêj bikim derbasî wan belgeyan bibim ji we re pêşkeş bikim. Belgeyê ku min ji we re bas kir ev in. Tekildarê Kurdistana Sor du telgrafên nû hatin bidestxistin. Li gorî telgrafan rêveberiya Mustafa Kemal naxwaze statûya Kurdên li Azerbaycanê were naskirin, bi dijwarî li dijî dibistan mektebên Kurdî derdikeve. Dîroknav Doktor İsmet Konak derheqê Kurdistana Sor de ku 1923 hatta 1930 devam kiriye Kurdistana Sor paşê bi destê Stalin hate hilweşandin. Yani Lenin Kurdistana Sor ava dike, Stalin hildiweşîne. Di sala 1930 de çend meh beriya serê salê. Du belgeyê nû bidestxistin. Belge ên Wezareta Karê Derve ya Dewleta Tirkiye wê demê di salên 1925 de yek jî 1926 de hatine nivîsîn. Tê de vekirî xuya ye ku rêveberiya demê ya Dewleta Tirkiye bi eşkereyî dijberiya heqê Kurdan dike. Hem jî li dervey axa Tirkiye li Sovyeta berê. Konak di derheqê belgeyan de wiha dibêje her du belge derdikevin holê rûyê sûjdaran jî bêtir teşîr dibe. Di jimnahiya wan ya li hemberî Kurdan bêtir eşkere dibe. Çendek mehê berê di arşîfa Wezareta Karê Derve de belgeyekê bi tarîxa 1919 peyda kir. Di vir de eşkere bû ku rêveberiya Enqereyê Kurdên Sovyetê ji nêz ve dişopîne, berrohekî paranoyak nêz dibe. Me di lêkolîna xwe ya di arşîfa Wezareta Karê Derve de du wesîqeyên nû peyda kirin. Ya yekemîn telgrafa 17 mijdarê sal 1925 e. Wezareta Karê Derve ji konsolosxaneya Moskova re, Bakûyê û her wiha ya Erîvanê re şandiye. Li ser nepen hatiye nivîsandin, yani belgeyên dizîne divê neyne eşkere kirin. Ev nepeniya li ser telgrafê di gulana 2023 de yani sala borî hate rakirin. Yani dî belge ne dizîne dikarin werin eşkere kirin. Dema em perdeya mehremiyetê ya Enqereyê radikin, em dibînin ku di pişt vê belgê de du jimnahiya li hemberî Kurdan heye. Yek ji tiştên ku Wezareta Karê Derve ya Dewleta Tirkiye li ser disekine jî statûya 45 gundên Kurdan ên li Qerebaxê bû ku wê demê navê Kurdistana Sor bû. Rêveberiya Sovyetan komareke Kurd ava kiribû, rêveberiya Enqereyê jî li dij derdikeve, biçûk dibîne. Dikeve nava hîsteriyek weke Kurdên derveyî sînorê me çawa dikarin komarekê ava bikin ya jî statûyê bidest bixin. Li gorî wan 145,000 Tirkên li Qibrîsê xwedî wî mafîne ku karibin komarekê ava bikin, pêşa roja xwe siper roja xwe diyar bikin, lê belê Kurd dema ku gundê xwe jî ava bikin navê wan dibe eşqiya, sehildêr yan jî di vê dewrê de navê wan dibe terorîst. Dema Gagavuzyayê di sala 1994 de li Moldovyayê xweserî bidestxist, hêjmara wan tenê bi qasî 100,000. Ev Tirk ji mafê self determinasyonê sûd digirin, yani her millet karibe îdara xwe pêşeroja xwe bi xwe tayîn bike. Ji vê qanûnê sûd werdigirin, lêbelê Kurd di çavê wan de dabeşkarin, bölûcî ne, xayînin, hovin, di çavê
یک جی خالین ده تلگراف وزارت کاری در و یا ترکیه ده درد که به پیش ده حقی ذکرنا دبستان کردی ده ترکیه گیشتنا ماموستین کردی یعنی پرورده کرنا ماموستین کردی الوان دبستانان و اگه چه ببه طبی اف سیستم چوین وانیا ترکیه پرورده کرنا کردین ده ترکیه جبو خواه که پرسکریکا مانو نمانه دبینه دبیجیم مثلا بکا سورونو پرسکریکا مانو نمانه هجوی دمه به yani li devereki dünyayı Dibistanê Kurdî werin vekirin ji bo me meselekî bekaye, meselekî manu nemane bêje. Lê hewcehî di tirsê de tune ye ji ber ku çawa ku Tirkî ji bo wan mihîm e, giring e, Kurdî jî ji bo Kurdan gelekî giring e, berdêla wê çi dibe bila bibe Kurd û esmanê xwe ji bindestiyê rizgar bikin. Divê piştî ku ev name hatin nivîsandin yani telgraf hatin şandin چند ماه پیش کنسولخانه باکوی آگاهی کو وزارت کاری در و یا ترکیه کیف خود دکشاند د تلگراف 23/1926 ده آوادانی حقوقی اجبو کردان هاتی آواکرن و که باجاروک هاتی پیناسکرن و تی گوتن کو کمارا کرد تنه تشتا کو هری زیده بخاشی عربی انقرجی چویجی اف بو تنه دبستان سرتایی و ناوین هنه زمان پروردهی به ترکیه دوی مجرده حوجه پولیتیکا آذربایجانه تکلداری کردستان سورجی دوی بین لیکولین کرن او سایه جرغبرین دستیه پروردهی نتوی کردستان سور مسیب ایلیاسوف مالباتوی به اصلی خواج آمدیه حوالی وی سال 1924 ده الفابه که آمده کرنه او الفابه پیشکشی کمیسریه گل یا پروردهی یا آذربایجانه تکرن لی انجامک به دست ناخن لور ناکوکی که یش برکو لعالیه کی جبو کردان یعنی دوره کی تی آوا کرن کی آوادان کی اتونوم تی آوا کرن لی عالیه درجی جبو پروردهی به کردی دستور نایداین tabi وی دمی belki نه تا تفهم کرن ایلو باشتر تفهم کرن لپیشت حلوه شاندنا کمارا سور ا کردستان دولت ترکی آتاتürk'e خویایه وی دمی روشنبیرین کرد چیز دستی وان هاتیه کرنه الفابه آماده کرنه پیشکش کرنه یا کردستان هست اما تو نکاری پرورده یا کردی بدی یعنی جبر ویه که فهم ناکن تناگه هیجن آرکئولوگ پچلینا ای سوفیتی که در سال 1924 ده کردستان سور جنیز و شوپان دبیجه جنیوی زیده تری کرد به کرمانجی دا اخفین ویدمه لی در سال 1932 دیان ده دیسا دما که ده چه هرمه دبینه که هجمارا کسیم به کرمانجی دا اخفن گلکی کم بیه چما جبر کو پروردهی کردی هات را کرن هر وها ده هاوین 1929 ده زانست روشلات پروفسور گورکو کریاجین دبیجه لهرمی پولیتیکایی که بزانبون یا ترکرن تمشاند هرچند رویبریا باکوی خواهی که سوسیالیست نشان بدهجی سپان نتوه پرست خستن مریته نه هوانو وزارت کاری در و یا دولت ترکیه مگو دو تلگراف شاندنه که بندرین ده تلگراف یکم ده چه هیه جه کنسولوسخانه موسکوواره جه سفیر باکویره جه سفیر اریوانه ره تلگراف یکم باوی که دزی هات یعنی بیساندن نا ابا لکله که لسر اکرانی ویدی بینن تلگراف به وی شکلینه تی گوتن که حکمت سوفیت یا روس لدردور قرباغی یا آذربایجانه جبو 45 گوندن کردان کمارا کرد آوا کریه و رویبریا وی نافخویی به زمان کردی به او ده تکیلین کاری در ودیج زمان ترکی یا آذربایجانه بکار بینه هر واحد 25 ماموسته هنه تی گوتن که لقرباغی هر واحد دبستانن بشف بورینی هاتنه بکرن خواندنه وی 5 سالان وی بدومه مینا لهر دبستانه کی بولشویکان لوی دبستانه جی سیاست تی شپاندن قسمه کی ماموسته وان ارمنن و هنک ماموسته لور جی تنگی هاندن بشینن آلیه مر یعنی بشینن ترکیه کمیسریا سینور یا روشلات بالک شاندیه سروان آگاهیان جهیل وزارت کاری هندور و هاتیه شاندن ام ریجا دکن دوی مجرده آگاهیم برفره جمره بشین دبیجه وزارت کاری در و یا ترکیه حفظه مجداره 1925 سفیرتیه باکوی برسف دایه جبو کردین در دور قرباغی لحنه گندین جیر قضا هاتیه چه ناوی وی قضای کردینه کمارا کردیه حتی مختاریت ویجی هاتیه وگو هستن دبستان الوی باجارو که ین سرطایی و ناوینن زمانی وی به ترکیه تو فرقه ویجی دبستان الوی باجارو که دن نینه
لو جی تو نشانه کو کس الوی دری هاتنه گیهاندن بشین ترکیه تونه yani dve blatırsa devlete Türkiye tüne ve kesi kulübe deri perverde dibine vakim almıştı evine için Türkiye Luguri devlete Türkiye Railbert hevleheviye venekin yani jbovan vakti ku doza Kurdistan'a perverdeye Kurdiye ve Türkiye dibet hevlehevi. Naha Kurdistan'a sor bu proje ki Lenin bu pişti şoreşa Oktober Lenin beriya mirnaxa proje Kurdistan'a sor pekani bu Kurdin dana ve Azerbaycan Ermenistan'da de şu an Kurdin kevnen uydere sedan salan elbederine yani van Kurdin daviye ku de pişti avabuna kumara Türkiye çun uydere çun eribane en basa van Kurdan akın hem Kurd hene per zuval uydere bajarın vake Kubadli Kelbajar Laçin ev perçen axa Kurdistan'ı bu Kurdistan'a sor 1923 de hat avakirin Amrivi hatta 1929 despeka 1930 devam kir em dibinin ku li ser zexta Atatürk li ser zexta devleta Tirkiye Stalin edi çi taviz girtiye ji devleta Kurdistan'a sor hilweşan ez bawer dikim Atatürk û devleta Tirkiye soz dane Stalin gotî em ê tekiliya xwe bi Ewropiyan re pêş nexin ve demê NATO tune bejî mesele em ê nebin alîgirê Ewropayê ji ber ku tê bîra we şerê yekem yê cîhanê bi dawî biye şerê duyem yê cîhanê amedekariyê wî tê kirin herkes zane û di kîjan blokê de cih bigire cihê devleta Tirkiye tam nediyar e İsmet İnönü raya siyem hilbijart yani tu alî hil nebijart İjar soz dide Stalin ku dibêje em ê aliyê we bigirin em ê berê xwe nedin Ewropayê em ê li dijî we mücadele nekin şer nekin dîsa Kurd kirin bana aynen tarixa îro çewa anha didome wê demê li ser Kurdistan'a sor pêk hatiye yani îro çewa devleta Tirk berê xwe daye Rusya û dibêje em ê pişta xwe bidin Ewropayê em ê pişta xwe bidin NATO em ê ew ji xwe ji me hez nakin em bisilmanin em mirovên rojhilata navînin em bi hevra tifaqê çê bikin wê demê jî Atatürk aynı siyaset meşandiye û bu sedemê hilweşandina Kurdistan'a sor Mahabad jî dîsa aynı bir şekilde dîsa aynı şekil Kurdistan'a Mahabadê jî hat hilweşandin îro divê tarîx dubare nebe Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dibin xeteriyekî mezin dane Lavrov ji Kurda hez nake Wezîrê Karê Derve Rûs divê em xwedî derkevin li Kurdistanê ez dibêjim îro bes e bi vî şeklî bi heviya rojên xwe şiwazdat xatirê we dem baş